Sen belin meni jашоодо kütkөн Айтчы Sen izdеп балам дайланып бүткөм Мага бүт көңүлүм сен, мага бүт өмүрүм сен Өзүңдү элестетсем, беримдей төгүлүп сен Айтчы Sen белиң мени жашоодо күткөн Эй, достум карачы жерге тийбей басканын Жүр артынан эрчиличи карабастан башканы Узун чачтары артка ташталып Сүйүп калдым деп айтпаймын, балким кеттет башталып Жакын барып таанышып, бири бизге жагышып Көз караштар алышып, жылдыздардай жанышып Уялбастан карачы, мен кыргыздын баласы Кадамымды саначы, толук ыктымал менин барышым Кантип мен мынча жыл, бир өзүңдү таппадым Кантип сенде сулуу, көз алдымдан баспады Тартип сенде бар экен, бүт алам сага сар экен Тартынба айтуудан катылган сырлар бар экен Айтчы Sen белиң мени жашоодо күткөн Айтчы Sen издеп балам дайланып бүткөм Мага бүт көңүлүм сен, мага бүт өмүрүм сен Өзүңдү элестетсем, беримдей төгүлүп сен Айтчы Sen белиң мени жашоодо күткөн Жанып турган сезимимдин козголгонун карачы Жагып калдың булчундуп, сен колумду кармачы Кетели бирге жашоо жолунда сени менен өмүр сонундай Мени эгер жактырсаң бирге түшөлү сүй торуна Бекем кысып борума, мен кармаймын колуңдан Даяр бол бирге болууга, адашпайсың жолуңдан Мен сен деп, сен мен деп, жетели бакыттын соңуна Ишенсең мен да ишенем, сором бар сенин жообуңа Айтчы барбы бирөө сени ойго салган күндө Уктатпай күн батпай сенин сезимдериң жүдөп Болсо эгер ошондой жигит бузууга менин акым жок Болсом деймин оюңда сенин күтөмүн сенден анык жооп Айтчы Sen белиң мени жашоодо күткөн Айтчы Sen издеп балам дайланып бүткөм Мага бүт көңүлүм сен, мага бүт өмүрүм сен Өзүңдү элестетсем, беримдей төгүлүп сен Айтчы Sen белиң мени жашоодо күткөн Айтчы
done wrong? Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. A stolen burnt your soul. Is that what demons do? Değerli misafirlerimiz, kıymetli veliler, vefakar mezunlarımız, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler, uzun zamandır beklediğimiz gün geldiği çattı. 2014-2015 eğitim öğretim yılı 11. sınıflar mezuniyet programına hoş geldiniz. İzlenip dalıp bağan, bilimdi bağındırgan
geleceğe umutla bakan velilerimiz, geleceği elleriyle hazırlayan öğretmenlerimiz, bütün güzelliklerin gözdesi olan öğrencilerimiz, hepinize hayırlı ve mutlu günler dileriz. Mezuniyet için toplandık, günlerce bugüne hazırlandık. Her sıkıntıya sabırla katlandık. Çok şükür ki bugünle biz aklandık. Şiir bitmez okundukça, şair bıkmaz yazdıkça. En güzeli başlayalım bugünkü güzel bir programımıza. Kardeş ülkeden gelen ses, hepsinde var bin bir heves. Dinleyene dünyalar kadar hazine, işte sözü verelim Kırgız Türk Lisesi'nin müdürlerine. Sahneye Celabat Kırgız Türk Lisesi'nin müdürü Erhan Koca Beyefendi'yi davet ediyoruz. Sahneye Celabat Kırgız Lisesi'nin müdürü Sultan Murat Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Salamaslarımı alış yakından kelgen kadrolu konuktor, ardaqlı ateneler, kesipleşler cana süyüklü okuşular. Saat cebeleri tınımsız aylanıp, bu yılki okuyucunu dayaktap, liseyimizde bitiricilerini uyadan uçurgan turarız. Urmatlı canan süyüklü okuşularımız. Bağırlarına bekenden soluktu, geleceklerinin carkı oluşun, ar daim iyilikler cana cakşı manayı koştuğum yürüyüşün havayımız. Algan bilimin gelecek cumhuriyetine köprü katarı hizmet kılsın. El işine aktaran, memleketimizin atın çıkarılan
mıhtı ul kızlardan oluşumuzlarda terek istemiz. Kadırlı ataneler, sizler keçeki ve oturarken ul kızlarımızlardan ösüp cetilgenin körüp, tohumlanıp, kubanıp çatlanacağımızlar. Bu sürücümüzde tübülük yolansın. Bağlarımızlardan çeşitkenliklerin cana, iyiliklerini kubatlap, alarının sayı hürmatına ev bulmuzlar. Amançılıkta vakıfat yaşadığı cüreberimizler. Sözümün ayağında bütüncülörgü aytarın turmuş yollardan aylaması gözlerle güldürsün. Asmanlar açıp, geleceğinizler canlı, taşlanan kadamızlar baysallık olsun. Жалават областық администрациясының жетекчилери жана Жалават шаардык мамлекеттик администрациясынын жетекчилери, медиа борбору өкүлдөрү жана Жалават шаардык билим берүү бөлүмү башчысы. Баарыңыздарды бүгүнкү Зооран Нурматов атындагы кыздар лицейинин бүгүнкү салтанаттуу ачылышына кош келиңиздер демекчимин. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү күндүн ээлери, бүтүрүүчүлөрүбүз. Бул күн биз үчүн аябай өзгөчө күн, сүйүнүчтүү да, кайгылуу да, өкүнүчтүү да күн. Бүгүн окуучуларыбыз балалык менен кош айтышып, мындан ары татаал, ары кызыктуу турмуш жолуна сапар аткан отурушат. Биз окуучуларыбызга, бүтүрүүчүлөрүбүзгө мындан ары сапарыңар байсалдуу болсун деп, тилеген ой максатыңарга жетсин деп, жараткан бактыңарды жана жолуңарды ачсын демекчибиз. Бүгүнкү салтанаттуу аземге баарыңыздар кош келипсиздер. Чоң рахмат. Лицейлеримизде эң жакшы салттардын бири болгон ар жылы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан окуудагы жүрүш-турушундагы эң алдыңкы 3 окуучуну тандап алуу лицейдин ардак тактасына жана ошол окуучулардын ысымдары лицейдин ардак тактасына өз аттарын калтырышат. Азыр ошол бүтүрүүчүлөрдүн аты жөнүн жарыялап, буйрук окуп коюу үчүн дагы мүдүрлөргө сөз кезегин берсек. Buyruk номер 33. 2014-2015 okul yılındaki bütünçülerin arasında okuldaki en yaxşı gelişkenliklerge ev olgun aldığınkı 3 okuyucunun tanıdığı yönünde buyruklandı. Номер 5 pedagogik kenişmenin çeşiminin degisinde okuldaki en yaxşı gelişkenlikleri için tümöndeki okuyucular. 1. Orun Kaldıbayev Tınçlık Bey. 2. Orun Şaripov Abdünasır. 3. Orun Mamatcanov Yusuf. Liseyimizin en aldığım okuyucuları bulup tanıtalsın, cana liseyinin ardak tahtasına adları yazılsın. Natijasında 5 yıl boyu at salışıp, bilim taraflarında, kolluk işlerde, arganday yarışmalarda orunlarga erişip, en aldığınkı orunga yetişken 4 okuyucunun adını atıp koymak istesinizler. Buyruk номер 46. 2014-2015 okuyucu yılının bütünçülerin arasından okudaki en yaxşı yetişkenlikleri için aldığınkı 4 okuyucunu tanıdığı yönünde buyruklar. Номер 6. Pet Kengeş'in çeşminin negizinde okudaki en yaxşı yetişkenlik için tömörlü okuyucular. 1. Orun Kerimbek Kız Aycan. 2. Orun Nezi Rustam Canova Nargiza. 3. Orunun evleri Abdülkapar Kızı Vulkan Cana Sazırova Ayza. Liseyimizden ev aldık okuyucuları bulkanlansın, Cana Liseyin ardak tahtasına adları yazılsın. Zoranlama Adatlar Cevap Kızlar Liseyi 22 May 2015 yıl. Жоғарыда аталған балдар лицейінің бүтүрүүчүлөрүн алымса сахнага чакырып алабыз. Қалдыбаев Тынчтыкбек, Шарипов Абдунасир, Маматжанов Жусуп.
Okulumuzun başarıyla bitiren öğrencilere sertifika ve madalyaların takdim etmek üzere Calabat Bölgesi Vali Yardımcısı Ahmadov Kumasali Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу салтанаттуу коноктор, урматтуу Кыргыз-Түрк лицейлеринин мугалимдери жана бүтүрүүчүлөрү, сиздерди биринчиден ыйгарым укуктуу Жалал Абад областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан, өзүмдүн атынан ушул бүгүнкү салтанат